Айдарбек Сарманбетов, Сетер, әңгіме. Адан қажылдаған қату үнден қап соғым кетті. Адасы менен апасы таң азандан адатынша бири-бирин қажыша башташқан екен. Көнүгө ушу, көкөйгө көк талқандай тиіп бүтті. Мына бүгінде атасы көңілдеп, ақтанып, енесі албуыттанып атыптыр. Өлік қанаңды көрейіндір, деги бу иттен турмушынан қажан құтылар екенмін. Таң азандан талпылдап оқат деп жүріп өліп кетмей болдым. Қачан бір елчілеп жашайбыз. Жекүйең адамдай болсам не? Осынан алдырғансып, өлдіріп, өлі тіреуің бары бір. Қолынан қотан іш келбейді. Бары очыр-бачар үй-жайлы болышты. Машинада чалқылашат бері қалбай. Мені немнем кемекен алардың аялдарынан? Институт діле бүткім, жалаң балдар, оқат деп жүріп, үй күшік болып қалдым. Мен діле алмақмын алар алған сыйлық ақшаны. 7 киши кенедей 2 көмітке қамалып, туайла тул болып қалсамчы? Зарлап жүріп өтеді екенмін ғой. Анан қалса заманыңда жарбай қойды. Бары қымбат. Бұл оғызын ашқан жұттарды қантып тойындырам. Қойеме, көп кейбече. Еркектің жоғыт құтқан жұмшақ үні шықты. Құдай берер бізге да. Башқалардай бізді көтірмелеп сүйемелеген ешкім болғаны жоқ қо. Атынлері бізден ерті ажырап қалбадық ба. Шүгір дейлі, ел қатары келеді ауыз. Балдары заман болсын. Ой, балдарың емне қылып атыптыр? Мұндай балдардан жоғы. Қой кемпір, антип кесір сөйлеп өчі. Өгізін жануыстан жарылған пентілер емес пе? Ой, елдің балдарында іштешпей банан? Жүріш отқа, көш отаптап. Иш табылбай жатса қантышет. Чоңдырыңдың бар еле өз жақындарын ішке алып, заманаң тарасынан түшіп қалбады. Анан оғызын açып жүре бершебі? Жеменсілерге өмір бойы ешек болып өтемін бі? Жоқ дегенде сен елдің ерлеріндей болсың емне? Күргішті өтіп тап. Адамды ақша менен балава. Хи-хи, ит, күйгізесің да. Аялы алқылдай баштады. Еме аны тоқтатыш қиын. Қазіргі қарыш-қыр заманда ақша менен баланбағанда емне менен баланат адамың? Ақшаң болса бары болады. Кішіне де сатып аласың. Ой, Сетер, тұр. Күн түш болып кетті, сасып жата бербей. Жерге салынған төшекте жатқан адамға жетіп барып, үстіндегі жамыншысын сыйры ұрғытты. Базардан таш күтіртсең деле болады эле го? Я. Мұнысы да бір өл жүрек атасын тартып. Болды, жетішет. Балдар қасылба. Күйесі күңкілдеген болды. Мені күннігі жегенің еле жетішет. Сен мен емес, мен сені жеп жүрген тұрбайым бе? Балдарың үйіріліп түше қалып жүріп мұна, жырғадың. Бары сағы оқшып арам тамақ. Өз тоқыштарын таап жегенге жарашпай, тымтырашып. Намыстарымда қойышпайды. Бары ашқа жүк, башқа жүк. Башталды. Еме кешке дейрі тоқтубайды. Де ойлады адан. Киініп алып сыртқа жымырыла шығып баратып. Екеуі теңеле жақшы адамдар. Онан емнегеле қажыша бершет. Бірін-бірі жақтырышпаса емнеге баш қошты. Аданға барынан да енесінің өз атынан айтпай Сетер дегені жанына қатуы батады. Харданып, еш күн албай қойды. Бала чағында анча енеті бар алшы емес. Тестер тартып қалғанда 6-шы, 7-ші кластауы атасы мұғалім Қуаныш деген класташының үйіндегі кілейген сөздіктен таап оқыса, Сетер деген сөз. Чавал туылғаннан енес жеріп емізбей қойған, түрткінші артында болушар ешкеме жоқтығынан бүтінде қоро қой сүзгіліп теп жектеген ара туыт қоз екен. Қиязы қойда қозысының жарым жан жашап кете албағанын біліп, мал болбойды деп жеріп қойса керек. Табиатын тандаусы қатал емес пе? Күштілер ғана жашап кетеді. Адан да 7 айлық түрілген екен. Алат ошондан жауышып, ушу кезге чейин аны танып білгендер адан дешпей Сетер дешет. Қыштың үлебі ертіліп келіп қалған бі, октябрь айы жаңылы башталса да, таң ата асман чаңдап салқын. Қиязы жаңбыр жайт көрінеді. Қайрадан шалпақтамай башталады екен да деп, içінен ренжиді адан. Ал жаан чачынды көзді суықты бала кезіне жақтырчу емес. Ата-энесinin мintip араздашқаны, апасының ые,
Gör jemesi adandın kököýüne kök talkanday tiyip, ana üýden kuwalaganına köp boldy. Es tartkandan dile oşonday. Tajap kutula albay gelet. Hiç kanday ilacı da jok. Akçanın joktugundan uniwersitetdi koy, mektepti бүтür albay kaldy. Jebir jumuş tabylsaçy göňülüne ötüp. Jakşyraak işten barın jedekçinin jakındary, tanışdary, paralagandary elep alışkan. Çoğuçundu eş çola tuşbaydı. Je akça beriş kerek, bargan жердin bari oşunda eken. Anan adan emne kılsın, işdeyin, oqat kılayın ele deydi. Jakşysı jok. Bugün işembe, erteň dem alır, anan kayrıdan jumuş. Kaysı jartkan jumuş deysin? Tamagaş tükönünde jük düşürgüç. Agada araňdan zorga, koşuna teňtüşünün ortamçyldygy, kepildigi menen araňdan zorga ornaşkan. Zaman jaňyrdy, jakşyrdy, demokrasiya dep şaňdangan menen kolunda bar baylardan, biliktegilerden zamanı geldi. Karabayım kişiler itke kanday minse oşonday ele boydan, özgörüsüz. Je ezelten oşonday bu. Hudaý mintip adamdardyn neçilerin nege yekiге bölüp koygan. Gün suuk tarta başladı. Hava ula muzdap nım tartıp barat. Açka göynөгünün jakasyn kımtılanyp tuş geldi baskan adandy tez ele mayda kaltırak basıp çyrıgıp betinin tügü tüksüyüp çıga düştü. Kurkasyny keye çyksa bolmak eken, birok üýüne kaýrylgysy gelmedi. Ata-enesiniň kajyldagyny ukkusy jok. Andan göre üşügen öýdü. Başalaman kabat üýler salıngan bu jerde Vostok 5 kiçi raýony dep goýuşat. Tököldeşte wadaýybız degende çuu çygyp unutulup kaldy. Oşentse jakşy bolmak. Kırgızın jeri bor-bor bolup turup, kaýdaky Vostoktu goýboý. Oşentke menen şahardagy atakty aýmaklardan biri. Bişektegi kriminal dujelerden aldı. Ayrıkça yaşları jaman. Geçkige kalsan balege jolukpay, soğuk kalışın gümen. SSR gezindegi Frunze'nin Karpinka degen ataktu jerinin dal mangdayında. Oşol Karpinkalıktardın köbü uşul jerden üy alışkan. Kırgız Uygur tuğançıl elemespe. Biröne sözce, kol tiydidegiçe topurap çoğula kalışat. Adanga köngül bölüp alın suragan hiçkim bolbodu. Üylep koysile jygylçuday ilmi eken arık, kiyimikir, bırış, sarala çaçı jede öskön jüdönemi menen kimdin işi olmak ele? Har kim öz başı, görtüýşügi menen alek. Şaharda oşonday. Ölsöň de tanybasa karabayt. Daima barynyn kaýdadyr aşykkan. Hantbeseň açyk akılasyň, birөө saga boor tolgup kaýrylışbayt. Adan tereň sananın tutkununda öz kutusuna bekinip, ansız da kodon eme, suuktan başın iňine kata şümüröýüp betkeldi ketip baratdy. Öşügen koldoryny koldugyna kısyp algan. Bugün 18-ge çykkan Sergey tüşçende araň oýgandy. Başı zyňyldaydy. Gejeki iýesini jogutgunça içkeninden de timmele közü karaňgylaydy. Oğuzu boşogan kudukday kurgak. Üýge kaçan gelgeni tük esinde jok. Balamut menen göçödögü jaýky kafeden madaniyatly öyle pivodan baştaşkan. Anan jindi, çılapçının gezigip kalıp arakka girişti. Anan dağı biröler joluktu. Andan keyin dağı ayağı opur topur kajykuju. Aşkana taraptan kimdir biröөнүн kovuru kıldı. Anan erkek symal kolduragan inesiniki çykdy. Zaldaky inesinin töşögü boş. Demek taň atpay biröөнü tapkan eken. Sergey yeptep tamdı tayanıp barıp hajatkanadagy suu çorgugu başyn köpkö juwdy. Muzday toňup kalykjakdy. Oşonda gana gözü açılıp esine gelgenside. Aşkanaga baş baksa, ali 40-ga çyk elekdigine karabay tişleri tüşüp, beti başı balvurap, şişigen enesi çaşyn tarap alganga çaması gelbey tamekini burkuratıp bir erkek symal menen oturgan eken. Timmele kadalı kişidey butlarını uçkaştırıp algan. Tegenisine kıyın söreyi körünöýün dep atsa gerek. Anысы kurugagan darbyzynyň kawugunday çürüşkön arık, sakal çaçı öskön jüdönem eken, araktan kılgırıp kalgan gözlerini dostoýtup, dele kadalı kişidey sözü golturat. Ortadogy üstölde jartylap kalgan arzan arak, tamekinin buralgan gök tütünü, saňyrsyk jyt. Enesi Sergeydi koş köngül karap koyup, kargıldangan ünü menen gebin ulanta berdi. Oşentip alakmaktın çöntögündögüsün büt kalkıp aldım. Jüreginin üçünü alıp koygamında, al emni üçün jırgap yaşarşı gerekten men anın balasını bağışım gerek kurap. Kuday aldında barыбыз teň bizde.
Ооба сага, тең имиш. Эмне, ага дагы бардыңбы? Ал жакка экинчи баспагын дебедим беле? Сергей энесин уруп жиберчүдөй ызырынып, кызараңдап кетти. Кеп анын атасы жөндөп болуп аткан. Ара кеч энеси менен таштап кеткенине таарынып, ата дегенге угузу барчу эмес. Закон ошол заманда ошондой болчу. Баланын энесине дайыма артыкчылык берилчү деген сөздөр жүрөгүнө тургай, кулагына да кирчү эмес. Калтырып кеттиби, демек күнөөлүү. Эч кечирбейм дечү Сергей. Жагыңды бас, көкме. Андан акча кагып албасак экөөбүздү ким бакмак эле? Энеси кайра ага ажылдады. Жаман атаңа жан тартпагын дебедим беле? Эх, сен де эненин энесин. Сергей столдун үстүндөгү бөтөлкөнү ала коюп, оозунан куркулдатып ичип кирди. Бөтөлкөнүн көз көрүнө бошоп баратканына чыдай албай энеси: "Жетет, бизге да калтыр бар, ышып кабай", деп тура калып итириңдеп баласынын оозунан бөтөлкөнү жулуп алды. Сергей чакап бети башына төгүлүп кеткен аракты жеңи менен аржып: "Өлүшүңдө эмне багы ичкен турбайсың бекөөң?" деди, жоошуй чөлдөгөнү кана түшкөн эле. Анын үстүнө коноктун аны жалтак карап, үнсүз отурганы шертентип койду. Ага башын жаңсай: "Сен иштерман эмессиңби? Азыр эле таап аласың да", деди энесине. Ал атырылып тура калып, эшик тарапка кол жаңсай: "Чыгышке, мээмди көп", деп эркекче шыпырылтты. Болду. Ушунчасында кетпесе, энеси азыр калайман сала баштайт. Долу. Бир тамчы арактын артынан өлүп кетет. Ал ага тим менен мүрөктүн суусундай кымбат. Сергей сыртынан корстон боло мыйыгынан жылмайып, сыртка жай чыгып баратып энесине кайрылды. "Негинкиси бүгүн менин туулган күнүм. Урдум. Канчык." Көңүлү кайт боло түшкөн Сергей эшикти каңкычап сыртка жөнөдү. Бул алардын көнүмүш күнүнкү жай маектешүүлөрүнүн бири эле. Алма дарагынан алыс түшпөйт деген чын тура. Бала көргөнүн кылат да. Ач карын ичкенге арак түз эле мээге чыгып, дендаруу кылып жиберди. Эчтеме эмес. Башталышы дурус. Буюрса бүгүн ол жолу болчу даймын. Анын үстүнө туулган күнүм эмеспи? Кудай берет. Күн бир топ салкын экен. Түшкө жакындаса да асман мунарыктап, аба нымдуу. Сергей беш мантынын жакасын көтөрүп, башын ийине ката шүмшүңдөй жолукчу жерге жөнөдү. 5-6 үй алыс, 7 кабат тамдын жертөлөсүн атактуу кинодогу Жиглов айтмакчы ушинтип атап коюшчу. Кайбири сүрдөntүп бункер деп да койчу, Гитлерчилеп. Ал бункерге баш бакканда эле кобурашкан үндөр угулду. Көрсө алар эжигейдей сары, илмейген сабиз менен семиз баклажан гала экен. "Охо, жакын досторго ысык салам." Сергей көңүлдүү кирди. Эч ким болбосо эмне кылып каякка каңгыйм деп санаага тартып келаткан эле оңдой берди болду. "Салам. Жол башчыга салют." Мындай мактоого Сергейдин мурду дердее түштү. Ал кемсинүүнү жек көрчү. Дайыма алдыда биринчи болгонго умтулат. Сыйлабай женине тийсең өлдүң. Эсели унутпай, эрегишип, кычыктанып турат. Көпчүлүктүн көзүнчө кем сөз айтсаң, колуңа өлүп берүүдөн кайра тартпайт. Каш кулактай тиш салган жерин өлсө өлө түк кое бербейт. Анын сырын жакшы билишкен курбулары сестенишип, көшөкөрлөнө жол башчы деп атап, баары кошоматтык жасашчу. Үчөө чылымдан баштап, анан бир косяк нашааны дүрмөттөп, тегереде тартып алышты. Сөздөрү барган сайын күчөп, соңку жаңылыктардан бөлүшүп атышты. Мээ тумандаткан нашаадан үндөрүн да болор болбос нерсеге жертөлөнү башына көтөрө, экилене каткырып өзгөлөнгүсү, биринен бири өзүн өйдө көрсөткүсү келишет. Ач карын арактан, эми чеккен чекишинен алагүү боло түшкөн Сергей курулай кептен тез эле тажай баштады. Анын көңүлүн гала өзүнө буруп алды. Негедир бүгүн ал сүймөнчүктүү көрүндү. Кымбат баа, жыттуу боекторду сүйкөнүп алгангабы, же халда таң атпай арактан атып алганбы, экиленип бүгүн бөтөнчү ажардуу сезилип турду. Анысын тажрыйбалуу, эч качан жок дебес шалпык кыз да тез эле баамдап, сырдуу шыңкылдап, улам көздөрүн кадап арбап барат. "Сабиз", деди бир маалда Сергей. "Бар, дүкөнгө барып келчи. Бир чардайлы.
Бүгін мен туған күнім. Мынасыға. О, құттықтайбыз. Алақан чауыштырып, адаттарынша төш қағыштырып чығышқан соң, Сергей болғын ақшасын сәбізге беріп, өзің білесің, жетпегенін тауып ала кел. Деді, анысы қарыздайсың бі, уырдайсың бі, сөзсіз атқарғын деген елі. Сәуіз қошаматтана антаңдап шығып кетті. Неден баштарын білбей, дабдары түшкен Сергей чылым күйгізі баштағычы болбой, анын алдына жөлей отырып Гала, баштайлық бі? Же жалғыз қалғаныңда сүрдіп кеттің бе? Деп, тамекісін оғызынан епчіл тартып ала қойып, үстел үстіне бұлчита өчірді. Мына, мен сенікімен, алғын мені. Сергей мұндай ачық әуерсіздіктен иренжи түшкені менен намыстанып кетті. Гала дағы бірдемені балып беттіріп қыжырына тимек, бекерінен бақлашын емес та. Ан үстіне жаш қыздың жыты мұрдын өртіп, делебесін қозғап жіберді. Той өлбейт қош ұрқия. Ал чапчаң тұра қалып, көзін сүзі шынқылдаған Галаны жерден тақ көтеріп алды да, бұрыштақ тақтанын үстіне баса жығылды. Аданды бұттары өзінен өзіле шаардың чығыш түштік жақасындағы ұнытылған ескі мұсылман көрістөніне алып келді. Арқа жерде дөмпөйіп, кейсінің үсті түшіп, аң болып қалған мүрзілер басқан дөбечедегі бұл көрістөнге көп келе тұрған. Ал адам сөйіктері жатқан жерде аяғандай айланы ваққан суысы да бар ең жер. Жеңдей өзөндің жиегінде қарт жаштарақтардың топтошу өскені де қызық. Ушунун бары бір бүтүндөй туюлуп, бір көрген адамды өзүнө негедир тартып турат. Не деген түркүн тагдырлуу адамдардын сөөгү жатат бу жерде. Ошондон бу адамдар биле бербеген кандайдыр бир сырдуу күч болсо керек. Адан карт эмендин түбүнө чырпык курайлардан алачык чүргөп алган. Жайкысын көлөкө жаз күздө жаандан тосот. Бұл елдің есінен невақ ұнут қалған көрістөнгө андан бөлөге ешкім келбейді. Ошондон улам алачығы да дайыма бүтін. Қайран ғана марқумдар. Ушентеп жақындарына күйіп, айрым елім деп жанын сабағандардың минтеп қараманча естен шығып, адам емес ит келбес айталаада ұнут қалышарын ойлышту екен. Хай, кім білет. Бар еле алғы үміттілек күтішкөндір, ескерішер деп. Адан алачығына кіріп, ішіндегі өз алып келіп қойған одеялға оранып жата кетті. Ачқасынан суық сөөгіне чейін өтіп, қалчы етеді. Еріндері да титреп шыққан. Ал опыр-топыр таш боғырлығы көп шаар дүйнесінен алыс, ең жайда дарақтардың шуылдағын, өзөндің жұмшақ шылдырын, меміреген жымчыртықты тыңшап жатқанды жақтырады. Көпкө келе албай қалса, құсаланып да кетеді. Чалды құйды жанталашқан машинелерден тынымсыз ызы чуысы ашығып, жөйлөшкөн адамдар шаардын тажатма шоқымы жетпеген бұл тымтырыс ең жер бейіште еле сезіледі. Көрістөндерді ойлу, унчуғышпай мелтіреп терең ойға түртішеді. Адан алысқы жердегі адамдардың жашу тұрмышы, жылдыздар, алардағы сырдуу тірчілік, өзінің келечегі жөнінде таттуу қиялданғанды жақшы көреді. Не деген ұқмыштуу ойларға батат дейсің? Тек жашоуда башка, супсак, мерез. Канткеменен калканча эмес пе? Алачыкта денеси жибип, адан катуу титиребей калды. Ачкалыгы эми эсине түшүп, курсагы улам кулдурайт. Эстесе, кечээ түштөгү курунан, карандай чайдан бери наар тарта элек экен. Ата-энеси кечинде да адаттарынча кажыша кеткенинен эртелеп эле жатып алган болчу. Бирок кеп анда эмес. Кеп адандын эчкимге керексиздигинде. Бұл ачуу чындык. Анын бұл жарык дүйнөдө бар жогу менен эч кимдин иши жок. Жок дегенде Кудайдан кийинки эң ыйык делген энеси канымдан жаралган балам деп ийип мээр төгүп койсо не? Антпейт, каргап шилеп, жыландай зарын чачатта турат. Бала үчүн мындан ашкан кайгы барбы? Атасы эле байкуш жан тартып жүжөсүн коргогон тооктой калкалап калгысы келет, же сөз өтпөйт. Эчтеме эмес. Эптеп, 2 ай чыдаса аскерге кетет. Ал жактан келгенден кийин иштегенди көрсөтөт. Башы менен жер касса да атасын багып, бир туугандарына кам көрүп, жакшылыктын сазынан сууруп чыгат. Бул дүйнөдө баары бар. Күйүмдүүлүк да, жакшылык, бакыт, сүйүү да.
Алар жок болсо сан китептерде жазылып, кинолорго тартылмак эмес да. Тек аларды адан азырынча кезиктире электигинде бактысына сөзсүз жетет. Атан көрө. Москвадан кинорежиссерлукту окуганда эмне тентимиш көчө балдарынын дегеле ачуу турмуштун, адам тагдырларынын не бир тайкы жактарын таасындап тартпайт беле. Алардын акырында сөзсүз адилеттик, тереңдик жеңип чыкмак. Сергей ойгонгондо жанында эч ким жок экен. Жана алдында күчүктөй кыңкыстаган Гала да көрүнбөйт. Башы каңгырап калыптыр. Эптеп туруп, көйнөгүн шымданып, ычкырын тартып жатканда Савез дагы бирөөнү ээрчитип келип калды жайдактап. Жолубуз ой да сонун болду жолбашчы. Мына азыр бир гүлдөйбүз дейсиң. Оозун ачкан бир катындын кошелегин менчиктеп койдум. Деп өзүнчө шерленип да үстөлдүн үстүнө 2 шише арак, 4-5 пиво, тандыр нан, консерва коюп жайнатып жиберди. Жарайсың, Савез. Сергей бир пивону ачып, оозунан куркулдута жутуп кирди. Төбөлүнүн мындай мактоосунан Савездин мурду тердеп, угу бетер шадаңдап калды. Жанындагысы балтек экен, дайыма балбырап унчукпай айтканга көнүп жүрө берет. Башка чапсаң да кыңк этпейт. Савез ага адатынча буйрук берип кирди. Ач консерваны, пивону, стакандарды таап кел. Үчөө олтурганда Савез чоң кишилердей каадалана ордунан туруп, Сергейди туулган күнү менен куттуктап көп акча, кереметтүү машина, сулуу катындарды каалап, ыстаган көтөртөп адатынча кошуматтык кылып жиберди. Ичке жинди суу кирген соң айда кетти. Чарчайт сөздөр, мактанмайлар, көбү ойдон чыгарылган, не бир укмуштуу окуялар кажы-кужу. 2-3төн жалгыздап, бири угуп укпай, кай бирлери жөн эле келип кетип жатып, кечке жуук жертөлө күрүгүү болуп, киши батпай кетти. Алардын деминен, тамекинин көбүнесе наша кошулган чылымдын түтүнүнөн тумандап эч нерсе ачык көрүнбөй калды. Үп, дем алууга болбой калганда Сергейге кимдир бирөө аянтта дискотека болорун айтып калды. Ансыз деле мээси тумандап, думугуп, урунарга жоо таппай турган Сергейге шылтоо табылып, «Эй, кеттик дискотекага!» деп баатыр сынып ураан салып жиберди. «Бириңерде калбагыла, баарыбыз барабыз. Туулган күнүмдү ошол жерден сайрандайбыз». Алагүү болуп алган аар кошкон кыз балдар ураалап, чакырыкка кошулаарын ырастап, ызы-чуу түшүп, кажылдаша, топурап сыртка сүрүлдү. Келечекти кой, эртеңкисин ойлобогон мээси туман жаштарга азыркы эрмек күнү эптеп өтсө болду эле. Биринен экинчиси мыкты көрүнүп, кара күчкө өзгөчөлөнгүсү келет. Анткени алардын мактанаарлык билими да, акыл дарамети жетишкен ийгилиги да жок, парасаты көңдөй бош болчу. Адан чүпүрөккө чүмкөнүп жатып, жылуулуктан магдырап кеткен экен, чоочуп ойгонгондо караңгы кирип калыптыр. Шаар оту, жылдыздардын жылтылдаганы болбосо айлана көрүнбөйт. Чыкыроон. Адан не кыларын билбей уйкусурап бир аз жатты да тура жөнөдү. Жанындагы мүрзөлөр, жыла баскан караңгылык, коогалуу ойлор, анан алсыраткан ачкачылык аданды шаарга айдады. Канткенде да адамга адамдын карааны чөйрөсү керек. Жалгыздык, убактылуу гана зарылдык. Алыстан музыканын үнү угулду. Бүгүн ишемби, дискотека болот эмеспи? Кайрыла кетейин. Мен баргычакта ата-энемде уктап калышаар деген адан шаар борбору тарапка бет алды. Жаш эмеспи? Улам катуулап чыккан музыка, буралап илеген бейтааныш ажарлуу кыздар, шатыра шатман шаңдуулук аны азгырып, ашыктырып жатты. Анын үстүнө аны жол карай күткөн, эстеген эч ким жок. Бары жогу баары бир. Түнкү салкында колдорун колтугуна катып, башын ийнине ката үшүп келаткан аданды аянтка жакын тар көчөнүн кесилишинен капыл-тапыл чыга калган топ балдардын бири күтүүсүз кежигиден алды. Сен эмне сарооз, байкелериңе жол бербейсиң, я? Шашып баратасыңбы? Бийге барганды сага ким коюптур? Котур. Ушу кейпи менен бийлеген жүрөбү, я? Чөнтөгүн аңтар. Кыздарга акчасы бар бекен деги. Узун бойлуу албеттүү неме адандын мойнун мыжыы кармап, жерге басты эле кыңкыстай тизе бүктү. Ичине катуу муш тийди. Бирөө чөнтөгүнө кол сала баштады.
Адан эсин жийип, жулунуп чыгып качмакчы болду эле тиги бутун тоса койду. Адан чалынып көмкөрөсүнөн жыгылды. Кайра тура калмакчы болгондо жанагы албеттүү неме бетке катуу муштап жиберди. Аданын көзүнөн от чагылып, жаагына тийген муштан эбелектей ыргып, чалкасынан кетти. Баары тапыратып, туш-туштан тепкилеп киришти. Адан качан эсине келгенде көчө жээгиндеги арыкта жатыптыр. Кыясы бир топ жаткан көрүнөт. Түн коюу, эч ким жок. Көчө ээн, музыка эле шаңдуу. Адан теңселип ордунан эптеп турду. Оозу калбайып ачышат. Ооз ичи канга толуп кетиптир. Түкүрүнүп алды. Башы зыңылдайт. Шүмшүктөр аябай ийлешкен экен. Денеси катуу жанчылаптыр. Жан тарткан эч кимдин жоктугуна катуу ызаланып кетти. Эмнегедир эсинде ата-энеси, кичинекей бир туугандары, дөмпөйгөн мирзөлөр баары бир заматта тартылып өттү. Алардын дегеле адам аттуунун ага бир кайрымы жок. Жаны ачышып чыкты. Кордогулорго, кемсинүүлөргө, жакыр турмушка, дегеле жашоого катуу нааразы болуп кетти. Ушундай ит жашоонун кереги барбы? Качангыга чейин алда неден курулай үмүттөнүп, тилек этип жүрө берет, жетишет. Мындан ары чыдоо мүмкүн эмес. Бүттү. Адан күрсүнө кыжынып, чөнтөгүндөгү сары саптуу, колго жасалган узун макисini алып чыкты да, жаагын ачып, дискотека өтүп аткан аянт тарапка жөнөдү. Жанагыл зөөкүрдү, болду-болбоду ал ошол жакта. Күндүзгүдөй жаркырап, опур-топур түшүп бийлеп атышкан жаштардын чети көрүнө бергенде, алдынан 4-5 караан чыкты. Кылыктанган кыздардын да үнү чыгат. Алар жакындай келгенде бири: "Ой, Сергей, мына бул жанакы баатырыбыз го?" деп жасакерлине каткырып калды. "Чын эле, Савис, кач. Ал сенден өчүн алганы келатат." деп шылдыңдай каткырган үндө Адан жазбай тааныды. Ал жанагыл мойнун мыжып, жерге ныгырган албеттүү неменики болчу. Бет маңда келе түшкөндө ал көнүмүш адатынча дагы кежигеден алмакчы болуп колун суна берди эле, Адан саал эңкейе калып, анын көкүрөк тушуна макисini катуу шилтеп калды. Колу тайып барып, тигинин былкылдаган ичине урунуп, ошол замат ысык суюктукка толо түштү. Кан. Энеңди. Бычак жеген Сергей колтору менен ичин басып, чөк түшүп калды. Жанында келаткандар эмне болуп кеткенин түшүнбөй дең дароо болуп токтой калышты да: "Өлтүрдү! Милиция! Качкыла!" деп туш-тушка чачырады. Жер тизелеген Сергей турам деп теңселе барып, кыңкыстай капталынан жыгылып кетти. Эсин жогото түшкөн Адан нес болгонсуп ага жетип барды да, чалкасынан кулаш жайып аткан Сергейдин үстүнөн шак мине калып, туш келди үстөккө босток бычак уруп кирди. "Мессага! Ме! Кыйынсыңбы? Кана көрсөтчү. Тажатып бүттүңөр, тойдум, силерден тойдум." Ал тагдырындагы бардык ызасын көкөйүнө көк таштай жыйылган өктүн жалгыз Сергейден чыгарып атты. Аянтта шаңдуу музыка жаңырат.